Kebelepi baro syakatup Khuborjylla ke Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ke sengi kilong. Bam shingyam keding yaki pipe plastik PHE halum siap. NEHU ke KSU ke Samla ke Bapenkre ya ke CUET. Ke election kelong kum ke football match ong UDP Walang. Bat syangkun ke lek niam bat syat sajer karai ong dingdo. Bat mentangin pasya ke Khubor bakam banyak. Kipat ba kadong chan mari lum siap kabadon hasinda golfling kila saki kejing peluk ding ke beishir kei haka jaka pelang pipe plastik stok ya jong katanak PHE hajan keni keshnong. Namar kejing thang pelang dusmon ya ki lum ki wa kejur bha hakum kini kita yo bat ki benai per em kading kelepur naklau syakani kejaka pelang pipe plastik. Kumbasin red da ke petrol kading galabam igini ki pipe plastik bat kelang ketedem yong syadu sahit pening. Nalor kata kejingjur jongkal air hakani kesengi kelanang penhe bat penklanya keding hakani kejaka. Kini kejing peluk kelajia hakapor kumba arbaji jan met kat kum kejing itu uba e ki kongpai rang bashnong. Uba kongpai ula ongru bakal air kebajur kalayarap ban ai klen ye keding hakani kesengi. Haduk balat ho ikini ke Khubor ki pulit pelip ding kidang yakun bat amsia bantem ye kejing kelang jong keding. Oh. Yang Shillong lah bahasa Melayu. Cep lagi nong Shillong tu, di pun dengar mak Shillong tengah. Kapentip buat kenawan poi sini tengah. Lahir kadang tengah pun nak fire service. Tengah pun ingat BCB, pun keleng-keleng mungkin awat banget. Baik. Nong mak kadang gini tu. Ini kap korn ta dia thang cloud tu dia thang kemang ne tu dia thang kikna ni lak bentuk tu kan. Begini lek pun persang kabala itu. Dia don gini gilai Shillong ni pemajan begini persang ni keren ni kumno ni. Sort dengan problem. Maka ta ka jik thang dong ki ka batu subhai ki dei ka bu jik jinja pa dei pa ai jik dong ka bu ka pa ki ka sa ki ni sai kata setengah department ni wala ka Kani kadai jong ka Shillong ni kadai jong ka Peit. ini juga pici ka store pici ja awat koi ka dik sto ke ni ba ni le la dom ba skidar ba dom dei bu skidar ba dei kalian ka pici ba biang jik dong jinja be ke pun kerti ni bu dia ka misbi la pun kerti aga fire service kamar ba iya ni babon bunong ya nong le ni babon bi kali ba ya bale duan nang ni ira bu ko jima Kain nak lang Shillong ka bunda. matai samangin apa ni ya don lang ni kedi kenduk lang begini Shillong nomor kan ko mau pat kedi da mauro pat ka jong ni ga lup siap ini thau no di kumnu di dat ti ba git do ni kedi thau di thai kan ni Kadai mak kadai ke kam nak kelum ti mak dia thang ne ngong no mak ba ni kadai ka Shillong siap sama kadong dong samari kadai ka cakap Ke Education Cell jong ke Khasi Students Union not Khasi Hills District haka hendril terik Iaiong ke lepin benar ban penlong ya ke jinghikai A free coaching class na ke benta ki kun Samla ki balapen dep ya ke class 12 bat ki bapen krek ban ya kun ya ke Common University Entrance Test CUET ban beteng ya ke jing pulih bakam syajrong ha ki college beper ha ke Jylla bat syabar Jylla. Na kaliang ke KSU ke lepin tip ru bayi ki form lepelat na duk menta ke sengi ke hendril terik haduk ke kat kendai terik Iaiong arjar aku sa bat ke kelas kan sedang na duk ke arpu terik Iaiong na duk ke por lai baje jan mit. Habakren shikilak pathai Khubor na kaliang usamla James Hitler mau penyang General Secretary KSU North Khasi Hills District uloong bakaseng ke lepin krek ban ajing hikai A na kebenta ki kun Samla ki bapen krek ban yakun ya ke CUET exam na kebenta ki undergraduate ha ke jinga trelang bat ke Iaiong Institute kabadon Hanong Port Town Shopping Complex. Tolong bakan ka lat kai Khubor hakabangi na kaliang ka Khasi Student Union not Khasi District Unit lengba ka Education Cell ni khot sumha bat ni wer khamtam ya ki kun Samla jong ka dong ka thany riboy hakaba ki lapandep ya ka HSLC na class 12 hakaba PE na kaliang jong ka NTA National Test Agency ka
kan conduct ya kan ka exam jong ka Kuwait Common University Entrance Test nam ta ki undergraduate kamut baki hab ban appear kan ka exam Kuwait nam ta ki UG hakaba ki hab sim admission hakino no college jong lakadai hapo hangnai hapo Jylla jong Meghalaya ka jungi telamba kan ka lat na kalyang ka KSU ka education cell jong ka not khasinews unit ni khot ni wer bat ni kerpat ro iki Samla bagin sim ni kalat namar haba ni pai bat ni Peit ni ba nakawai ke senam shu ke senam hagi senam baladap nakalyang jongka NTA kala conduct ika exam jongka kuet namta ki postgraduate bat menta ke senam kedai ke sin banengkong kumta ni nakalyang jungi min pelong ya kan ka free coaching class namtan konkret ya kan CUET namta ki UG kaban long kum si bentai ki bakin la ban mi sekmat kum ikon Samla jong kadong kathan ke jungi hak kum no bakin tip ya kar kom appear ke exam la kadai kamtam kum ne ka exam kaban long thamai hak jumut jing perkhat jong ikon Samla ke jungi ban ni dokumen ro ban pau hapi ba ka KSU lengba ka education cell jong ka not khasinews unit ngilayok mani trelang bat ka Iaiong institute hakaba ngin konkret nam ta kini kun Samla lengba ka ka free coaching class hakaba ka office jong ka Iaiong institute ka don hapo first floor nong po town shopping complex ka bron hang ne hapo nong po bat ngi priang subha ya ki kun Samla ki ba la pendep ya kelas 12 laki day hapo napo ka nakadong ka thai boy jungi bat namta ka bit ka biang bat ka jing mentoi jong kun Samla jong ka bri nyong trap ni priang subhai kiro bat namta ju kui pat ki bana kui pat district yo ba kimla ban wan la ka bormet na physically hari kila ban le ka online mode kata kedai ka lat ka bana kalyang jungi ka isu harkat ki jing trelang bat ka Iaiong institute ngila pengkre namta jong phi ki kun Samla bat ngachimru ina kalan hakaba kai ka jing thmu habangi thmu kene kalong namta ka jing mentoi jong ikun Samla ki jungi ki Samla pule ki batrang mat kenjo syakliar lum bat skiwe pat ki menta jong ka jing pule ba per bat mikir paru kamtam ya kibor jong ka trat pule puci bakin perkhat khamha hakaba habaki khna Samla pule kinyo ban bakin appear kena exam ngi kerpat jur bat nakalyang jong katanat education department bakan perkhat khamha haki district baper bakin don laki jong center ka banele ke exam kram bakan long ke jingsuk namta ki kun Samla ki jungi bisma uba DP Walang Chief Secretary ke Jylla hakan Rutrik Iaiong ulapinnya stream ya ke election bak ke jingile kai football da ke baong ke election ke stream tek kum ke football ha ke jingdon ke bor penyat bat ke jingbot perking ye ki kendon balabo ya ke new lakren ha ke jingile kai parlok balapelong de ke office u chief election officer ke Meghalaya tanat election persya ye ke court jang ke Shillong press club ha ke ni ke sengi Dr LR Bishnoi Director General of Police u chief electoral officer BDR Tiwari returning officer ke Shillong bat kiwe kiri khmat kila kren shwa ban ye kenjat bo lepelong ye kini ke jingile akai football happening ke election department persya ke Shillong press club kum kawe ni ki atiar ban pen priang ye ke Khubor NAKA benta ke election MP Lok Sabha syakipat ba bat pen ken mau ye ke sengi tap vote ke banlong ha ke khat kendai tarik Iaiong ha ke lengish nong ki thau jong kani ke Jylla voting percentage in 2019 elections for Shillong parliamentary constituency was around 65% only, and for parliamentary constituency of Tura it was about 81%. So we need to be more active this side, that is in the Shillong parliamentary constituency, so that more voters come and vote on the 19th. And this is one of the exercises that we are trying to engage so that people become more aware. And I request all of you to spread this news around that it is important to vote as mandated by Election Commission, vote for sure. It's interesting that we are starting this football match today because the rules of the game in both election and football are very similar. In football, you have the referee
in election you have Mr. Tiwari. Both of them are going to conduct the match and the election process effectively, I'm sure. And in Tiwari, we have the model code of conduct. In the referee, we have the rules of the game. They are all very similar. We have to ensure free, fair, peaceful elections. We have to ensure also free, fair, and peaceful football match. We have in the football match warning by the referee. The CEO of the election also can issue warnings to the political parties and the candidates. You have a yellow card which is given to the referee. Mr. Tiwari can call them to his office and issue them a greater warning like a yellow card. Red card is given in the match. Red card is seldom given in an election, but it is given sometimes, but not by Mr. Tiwari. The red card is given by the High Court when the candidate is disqualified. So it's very, very similar, football and elections. And I'm sure that by engaging in this match, you'll all remember to carry forward the spirit of the game, that is to play it fairly, to play it peacefully, and to ensure inducement-free elections. Like we have in the elections, they're all very, very concerned to ensure assured minimum facilities at the polling station, so that we have proper electricity, proper water, proper furniture. Like this football match, the same thing is happening here. We have proper furniture, we have proper water, we have electricity supply, all the comforts of the football match, we have to extend it to the polling station. I'm sure that under the leadership of Mr. Tiwari, the Chief Electoral Officer, I'm sure that all that will be executed properly. And I'll end by telling you one incident which happened yesterday. Like in a football match, we are not supposed to give any inducement to the opposition. Even in elections, the same. Our DGP, Mr. Vishna, last night seized about 1.5 crores worth of drugs, which was supplied here and there. We don't know what for, but again, it's very, very similar. In fact, this year, the seizures has exceeded 36 crores from the time that we started till yesterday. 36 crores. Tanha Marwin, Jeffrey Nongrum, David Khatpudi, Stephen Marwin, Ivanmi Lingdor, Wanshan Kharkrang, Dr. Clifford Marjorie, Walambok Rinja, Hellingstein Cream, Lekili Suting, Goldstar Kharbudi, Ronnie Rapsang, Roland Hosentil, Ferdi Marbanyang, Ban Rindathyang, Borsig Nongtri, and Kenneth Haba. From press 11, we have Da kajingtmu ban pennek pensa e keriti ke dustur. Bad ikanyam ke rukam tenrai jong kerai nyong lingdo kabahap hapok ke ilaka nongpo serdarship jong ke hima khat ar lingdo. Menta kesngi ke hendriu terik Iaiong kelepin imbiang ya ke wei ne kelek niam tenrai beletip kum kelek niam bat syat sajer halau kentang jong kerai nyong lingdo. Kebeduan marjan bat kesnong maujong kebeduan hakajaka kentang baju penlong ya ke kenya ke kriam de kilong shwa man shwa. Ya kini kelek niam bat syat saja rat nyong lingdo lawan ban shimenta de Uraja Brahma Additional Deputy Commissioner ke Ribhoi District Kumukongsan hal ke jingadon ringkat uba Bibi Makdo u chairman kisenjuk rang ba shnong Ribhoi District kum usembut kongsan. Kiwei pat kiri rang ba ki bekentup yo ba sensi lingdo ubade ulingdo ke rat nyong lingdo uba liandar nong shli pator ke rat uba Renal Kharkamni, Secretary ke Nongpok Town Committee, bat kentup ru ki Longsan, ki Mansan, ki Riurang Ba, bat ki Khun, ki Hajar, Karat, Nong Lingdo, ki bala penpuk penping, ya kani ke lek niam, bat syak sajer, da ki rong ki rup pepuncak. Abang Hok. Aduh, menurut sekolah.
But takaknya kakriam dah keba ayu idem yang boleh try kenrat. Bantuai hapo kari jarai kejongi nak kata kabah kami atsin sistem. Iduai dikerpat ikersion yang kau boleh try kenrat bau nangda nang per ya kapang kasitom bat ya dijinja di besmiu iwan hap hakikur di maper hapo kari jarai kejongi. Hakata kapur kepadang don kaniam korukom ijupun long laimit laismi kadon ru hakata kamit cindur kebagiong ba kata kikun Samla kejongi hijuan banyalu Samla hangni bat hakata kamit kimsya ya ki riurang ba bakinwan retang ki kena Samla kente bat sinrang nyailat bakin yasim benta hakata kamit tidur bat hakata kamit tidur lada kino kikun Samla kejongi kibayo purim lade kibayo lok hakata kamit yon ba lade kabad donbok tam baulayo purim hakapor batulong ya kata kamit tidur lane kasyap saja henry menta kamlong siu menta katkum kebelabu daun barim baja laju ni syong lok syong purim seneng serum kat habayo kebala re hakapor batang don kaniam korukom hakapor kebagidang long kaniam korukom kaknya ikun Samla kejong ikipongu ya kae keba kimi kipa kilong san mansan ibu baik ibu renti Kaseng Nyautrap Achik National Movement HANM Eastern West Khasi Hills District Kalamaham Juri Kinongnya Kali Kibayat Lingbai Kusurok Mau Maram Shaduk Lat Sao Kwan Banumpen Her Stet Palat Yaki Kali Namar Kabuk Jingmai Kibriu Kibayat Linti Kamtam Lele Yaki Kena School Uba artis Winta Thiang Presiden Hakan Riutrik Iaiong lekin tui kinongnya kali negeni kesurak bikin long ki behusiar ban bat lakam ya ki kali bat ban numbo iki beriu ki bayat kejat kamtam ki kena skul hagi jing majing mensa ulai thu ru hagi benai balala iwe kena skul ila sya tenra kali bat mensau jur tang nagajing penher stet ka kali kabayat negeni kesurak Ula kentui ki beriu ki basyong hagi shnong hagi ke surak bakin ring dak video ya ki kali ki bapen distrik jungi ha ka bayadai bat kajing penher state palat ki driver kinunya kali ha usurok bahap ha distrik jungi tengah karpat ya ki driver kane kalong ka message sepi ba pide benda antat lada pinya ya ha ka surok NAKA mata ba piyat piyeng kawai galong ba katkum ka jinglap nagaliang ni kasem niyo iba kapanungkong ka idon kam katay surok kabayat mamaram sadu shalom saw ba nang te ba kikalirit kiklihe kibayat hakate kathan kamtap ba snubha ba pidei ban dayat antat ana yat suki ira kali jungpi nadu gi dabar kalihe hadu dabar kaliret namar kenang ba kansip na benta ki kena skul ki ba yat hakatega surok marbale ngahap ban pha dang nega lap tai Khubor chapi ngayo i nagi jong gi khmat maka ci pandar step ki jongpi ye kali hakatega surok badang men kene kadang Jylla Malayo tera ye Shillong berangwan na skol. Tena kaliang kumbu Samla. Jong kadang kathanyi. Nagarpat dag basurit. Kat pengidang karpat. Baso bahale ega jingdon kam. Antat ega jing penhestet ke jongpi. Lem kom ta nagaliang kaseng. Ngin sale dag badon kam hang ta pinsa paimat arta. Bar haju Khubor. Om tang ye kan kesurok. Ya ki driver ki bayat ki bahap ha ka distrik ki jongi agar pat ki surok ki bede kendong kensrot ha bahap ka Eastern West Khasi distrik ba pidei banyat antak kamtam kan kapor kadai kapor school kapor late school kinong hikai ki yat hasurok kena school ki habrit hasurok ki yat ban late school tengah pat kum hang kapor ba sebab sim kialem pi ki driver kena gajuk pemerintah kamde gajuk ke por bunsua kena gajuk pemerintah kena gajuk kepala kamper
tenggar pat ye pi ba da ka burom ba pidai ban shim kia lem ye kana jingkar pat ngaliang kasem i bro we bat ngai i ba leng ba ka jing itren ka ngila ban poi sita ka thong ka ba ngidon jing thmo bat ka we ka long ba wat ka sarkar ro kala batha ye pi ke driver ka polis department kala batha ye pi ke driver hanrei kat kum ka jing yu i ngaliang ni ka seng teng teng ngai ba phim sinyau nang nei chakman na duk na kasingi balada nilap na kaliang kasem tak buram wat keno yang ngi ba ngi le da kakam ya pi ide ba pli hanrei sa sisin nga karpat ro i pajba no sinsno balada lap ya gino kali ba pan herste krem da nyo buram shu ya no reno tak jing karki kam ka jong no bomburam ya pajba ubaya hanti sengking kata ko we nga karpat ba pin ring na kabrio pha singi dekat sengro pha si policeman pha si bor balor khnang ba kin yo le kat kum ka anyi gi don kam gi ta gi bru ba sai la bal batha da gi bor balor ro ngliang ngi ngim pedang kata bat ka we ka long ka masej nga pha ya baro pai ban snong jong ka Jylla he bar we kham tam gi driver ba sngoba sngew na ka Khubor na ka jingkar pat ngliang ngi ka seng khnang ba kata ka imlang salang jong ni ba kanlong kumajulong na ka pos ka por tang ka ne karwo nga pha si pai ba no sinong ba subha simkhia ya kana kata ngayo i ba kisurok kibadon hakaleng kana ka brin he trap jong ni namar bale nga hapan keren kumne ngayo i ba wat ki footpath kimpat don ngambese ngap kerpat ba ya gide bar ba ihapan ya suki omba ngi keren kentho la ngi keren ye kana gade jing kerpat na kaliang ngi ya pi khnang ba hakan real trik Iaiong kinongkit kam jong kaseng United Democratic Party UDP but ke Hill State People Democratic Party HSPDP na Mouth Heart Rashan constituency rengkat kinong kershan kilapenya so syakaseng National People's Party NPP ban ai kajing kershan ye kong amperin lingdok ke kertong MP ke NPP ye kini kinong kershan lapdiang ngobha da ke President jong ke NPP Mouth Heart Rashan block ke kong Beyolinda lingdok nonglan ha kajing don lang ke kong Jasmine lingdok State President Women's Wing jong ke NPP Usketri jong ke NPP Eastern West Khasi Hills District uba emlang letan lembat kiwede kinongkit kam jong ka parti na kani kathan ni ka jingi kenduk lang ka jing pediang burong ka jongi na kaliang ka parti NPP YP ki members ki bathamai sa kadi ka ye ka bege ye ka jongi ni juong ya ka National People's Party bakam dei tang ka political party ndai ka dei ka family dan ka long year kabagi keduk ye ki members ki bawan ban ya penyeso Jylla de bat kani ka ye ka jongi kani ka por na ai play na benta I Dr. Jasmine Lindo, Dr. Jasmine Lindo, ide State Women President, jong ka party kejengi, asmo kemen shibun be yo ban pelat ye kapor kejengi banyo banyadan ringkat pani, ngidang shuwan na kawai ke meeting nak te na ponong ston ha ka yo ban pen scam ye ka district nak te na ston, what's no ye nila kum slam kyan. Ke kublai shibun doktor yang kejing long makloi ke jongpi banyadan ringkat bani ngai kublai nak benta ibalang emlang hitan iberi secretary in charge baling bang jing tray shitong ke jongi le se kani kani kadak kapini yo banyak kenduk kumne ngai kublai ye ima ai bor lindo nonglat ibe yo banwan ban pensengan ye kani kakinti ke pemerintah bat kam tam ngai kublai nak benta kini ki porlok ki jongi ki parlok NPP ki jungi malaya judan ringkat bani na ko Yoraba iba kampun matahne kidai na parti UDP Patunjuru na parti NSPDP Jadi don semua kiwayu kiramba kibobla mamwan batagasi kiri yang menjur kiri railan pada kesamnya parti NPP na beta kini election MP kapan salong hakat kita itu ring.
Teka kam jongi kabanyuan mata hande kalong. Kabanyuan ya lai, gili ya muncul. Takwe kalong kaba takli yangi kalong ba ngila de em ba penjong. Kata katong. Ngila de em ba penjong. Nama kata ni kam ba lek mata sa gisno kitau jongi ba ngewer. Kemudian ada kabut kedua hantar ikilalong tinong yalam kelenopor. Suruh yang kata mo, ki parti ada PDP, kinilai sistem batang ada PDP bang hati apa kata. Ni UDP ru kinilai sistem batang ni UDP tu ni hati apa kata. Halong kenomrim bagadon halong Khubor jong kesorga kesisya benda apa itulah Meghalaya. Yang kimausa ang doktor hindi lapang uang kawan Menyetai sedang nyetai, mana yang kamu menyetai hantai madan, mana Iaiong, menyetai. Ni sudamnya ikong agaknya, kon yang doktor, yang abang yang sebesar. Warna development hajar turun apa karo. Yung karo anak sa karo ang hasil budon sudah tenijin gae kumputan beliau spufnam yang kita buat pala bandong rambi bantuan songkai satu kan saja dari sa kita bisok mulai membeli budon boleh ngero itu pala mulai dia mari jom lagi ulah ai koi ka kam yang ini dan nanti yang ini bahkan kamu dan ini lebih dipun kebutuhan dan ini ketika mati dong apalah ini lebih jadi hati nangtung ijit biang kam don jingmut yang tinggal tu nama kom don NAKA liang jong government ini sudah dom mewarna development kom kata aku karo ini pagba kasih jong ini Shillong dom isang balang baru nangka ki politician Bat dak itu ki Khubor ngila poi syaka bekut tar haduk pengine syambiang Khuborjylla.